Laqda mhux governattiva Breaking Limits li taħdem favur id-drittijiet u l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità f'Malta u Għawdex temmen fil-potenzjal tal-persuni b'diżabilità u għalhekk se torganizza attività li fiha se jkun iċċelebrat dan il-potenzjal fl-oqsma tal-isport u l-arti. Kif jispjegalna Oliver Cicluna, il-President ta' Breaking Limits. Il-prinċipju tagħna li naraw iżjed kultura inklusiva f'Malta f'dak li huwa sports u f'dak li huwa arti, ovvjament illum il-ġurnata kbirna u nitkellmu għal kull settur li jeżisti fil-pajjiż, ġifieri dwar aċċessibilità, dwar relazzjonijiet, dwar leisure places, ġifieri fuq kull ħaġa. Ma dan il-festival ħajfoka biss fuq sports u arti. Il-Festival tal-Isport u Arti ta' Breaking Limits jibda il-ġimgħa 6 ta' Settembru fis-6 ta' filgħaxija u jkompli s-Sibt 7 ta' Settembru fid-9 ta' filgħodu. L-attivitajiet kollha ta' dan il-festival se jsiru fil-bitħa tal-ħabs l-antik f'Kordin. L-attività ewlenija se ssir il-ġimgħa, seminar minn rappreżentanti minn NGOs differenti, kif jispjegalna Christian Camilleri, Segretarju Ġenerali ta' Breaking Limits. Ikun hemm diskussjoni bej numru kbira ta' NGOs ġifieri li se jiġu din id-diskussjoni u jitkellmu dwar empowerment u education li huma żewġ aspetti importanti ħafna fil-ħajja tal-persuni b'diżabilità. Is-Sibt imbagħad se jkun hemm diversi attivitajiet oħra, fosthom attivitajiet sportivi bil-wheelchairs, mużika live u barbecue. Il-barbecue u divertiment jibda fis-7:30 ta' filgħaxija. Din l-attività hija l-familja kollha u kull min se jattendi żgur se jsib xi ħaġa li tolqtu. Clifford Portelli, Advocacy Leader, u Rhoda Garland, Kap Eżekuttiv ta' Breaking Limits, jispjegawna s-sinifikat ta' festival bħal dan. L-sports huwa importanti ħafna għal kulħadd, għal persuna b'diżabilità huwa nies ħafna u għalhekk aħna qed nippromovu li jkun hawn daqshekk sports għal persuna b'diżabilità. I think that one of the reasons that Breaking Limits wanted to do this festival is because it gives us the opportunity to show how disabled people are empowered to do things when they get the opportunity. And what we've found in the past is that working with the Malta Basketball Association and the Handball Association is that we can improve sports for disabled people. And this festival is really there so that we can show all the different things, all the different abilities that disabled people have, to show that we aren't really there to be pitied, that we're there to be empowered. Din l-attività qed tiġi finanzjata mill-Youth in Action Programme tal-Unjoni Ewropea.